Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bian bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dari sakit ibn abad dan si waktu ini saja waktu bian ini sebuah bahangi bulan Juni dan naku itu bulan Ramadan lagi. Tilen ni alai ko visa atau ni alai pese tidak tentu. Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ulama adina sahabat tilen na haji ni kelebihan ini si waktu itu si waktu manusia itu mau waktu si dalam waktu ini. Ubus galwan ban mawdu tanbi men gene kita pisi subjektivi yang mana nulai tienen baik ketinggal ada us pasal begini. Siapa ke di sini anu asal mah bisa tu dokumentan bisa nikah bisa asal kita hantar dulu begini amban alif sampai ya asal kita hantar dulu dalam nulai erwi balik saja. Tienen na seorang si tuhun balik bang penabut begitu Allah Subhanahu wa taala tienen buatan ni. Mana maksa realmente balik ini pinte begini nak pergi mungkin bisa begini. Nah ini, itu tulak na bang itu natulak na siya atau malin na ito biya men. Pagpay sa tujuh begitu arapat tujuh Mekah sa men. Yan ang magkatakan. Sinago asal masuk asal sambatan asal andang do asal tayo sa men do balik do may kawalawan kan bisa men ini may kahalan. Ubos demikian ko ito yan rutan ni. Di ba na tumutuon na pasal magkachil erwancha. Bago dan begitu tu si ene sempu bagi bata ini bang ini napain me tebisara me ke ulama adin me tebisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labi na bang Allah Subhanahu wa taala pasal kehalan atau kelebihan tu si dalam ini yang sasang tu lagi situ hinangten ini yang bagi kita binti bagi pekerjaan na kenapa bagus Allah Subhanahu wa taala abang beri subjek supaya kita mengambil pekerjaan, itu labut ni sebab pekerjaan, itu nan labut ni, kaya mungkin itu tapi saran sih dalam ini sewaktu ini kita. Urus mawdu dan ku itu, ini pasal ini repain me kehinang kelebihan bang tehinang TV atau mian afdalan bang tehinang TV tu si ini oras ini. Penagnaan amban awal Zulhaj sampai petep si Yom Arafah sampai puas be Yom Nahar itin tagalan ke puas pagajilay itin bagina na paented do manusia atau kepetutan mian suway hininang we tibi yene yan ipun Allah Subhanahu wa taala umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam waktu ini. Pagkakaroon niya tinan sinutsautan itu sinutsautan Dupanya Yerwin pinte mian jutitan bangtek kasai itu asal naghinang naghinang kita pangandak mian pangandakan Allah Subhanahu wa taala duk pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hininang ubos duk pinte bangga kita hinangin bangga hinangin duman pereng suwit tinalus bang makulangin duman tinengan suwit tinambahan erwi tinang tanbi mian lain bang tusi ene waktu ini pagi sinutsautan itu ni sinutsautan ini waktu ini kami Ramadan tilen waktu sinutsautan us petek kali sabihin waktu sinutsautan atahat do erunet yan waktu net nah kan siya sinutsautan tadi namus na sin mula-mula ya peg mesep ko si baran ko mula-mula nato na sikam ke pungtarihan bang ini repain asal subay peg tuyuan tibing hinang sinutsautan tadi yan pad inulungan begitu Allah Subhanahu wa taala samian etin keelum duktia kita pinabot tu ene waktu ini pagi haji kelebihannya ubus mian panagna mula-mula ingin habaranku dia kita pinabot Allah Subhanahu wa taala si waktu ini
Ini saat jihad hinang TV. Ini magsyahadat, magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua, magsambayang. Si ketelo, nagpuwase. Si keempat, nagzikir. Si kelima, magsadaka. Si keenam, itam. Itu yang ngurung si yang pagkasin na manusia atau makan si pagkasin na manusia. Ini. Usad doon tayo bang tigas tabinin akan kumang pasalong so pagkasipag tekka ko epiwen abisan sa pagkatekka asal bang pasalong na tekka ko to pagkatekka amo manat. Na bang erbit yung medendangan dubit doang dubit sa umay sa inyo pagkatekka sa sibos ng sibas po naman kita kakon kita ko bang sibos dahil ludo atau bang sibas. Na bang nagusap patek bang late ko na bisa tayo saratan. Nahirayana ako miyan, kaysa magsambahayang, magsahadat, magsambahayang, maghaji, magpuwasa, magjikil, magsalaka, magitam, di oras dukte nga, si Lady Inisara, kimik musakarat. Naku ito piyada atat siya. Teka, kasi pag-isayan naman siya, gaman may tenonu kuping ko may iloes may damam si Nguyen, damam si Samay, sa dukti tibig sa amin pagin mo. Kasi saya maru siya, kulikal insano haluwa asal gigisabutan. So okay na yan. So ito tabi sa ang manal folks, kaya dito tabi pagi mas luwas na ba? Nataran dito sana para kalainin. Kaysa naglagi tabi niyan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buah oras niya tek ka PCE dan buah Arab dan buah Arab, buah PTA, nilaw iya. Dia batang ngaji, batang hati. Makin besrate ini kebetulan ini pantul hadis lain. Umus ini, ya Rasulullah, akahanun beku pinne, atau anun beku pinne, bang ini pinne hinang, inahinang akahanunku atau anunku bang inahinangku atau inahinang ubus bang hinangku sababan pikesekanku surga. Klaro besarahin asal hali direct misalnya dengan itin begini rukine sumegwa batang ngesek surga Allah subhanahu wa ta'ala yemen tinilew net dan buah Arab teka bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilew Rasulullah akahanunku to anunku kekitauhanku hinangku bang tahinangku iyan pagkaisekan ko suka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ina kan magtaos gaya magga subay magaka hinangon pininin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sumbahun pin Allah subhanahu wa ta'ala dan buah-buah dak sekutuhan dahil dengan sekutu. Itindak ang sekutu si Allah subhanahu wa ta'ala sabay lumbag ko tujuhin. Dan buah-buah ini bersyahadat. Si kedua petenggehun pin ni sambahayang al-maktubah. Sambahayangin. Sabay sambahayang tinugila na siya Rasul. Sambahayang ini pin ni sambahayang maktubah, sambahayang partuhin. Isa. Leben pamante be pamanku as-sebeseb kuruk as-sebun bi isalidin. Dumerin kaptangan sirok sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mabaya ni ada buah manusia. Mabaya ang surga Allah subhanahu wa ta'ala inin tuhut tabi pagi nangakan kita hindi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak bakas ngakak. Enggak bakas setin kita yang dapat. So itu serah itulah. Dan di sini megriawat si Bukhari si Muslim magtabang na mga hadis sa sahih. Gana discuss. Ubos so epende sumbanu ng buwa Allah subhanahu wa ta'ala nasa kutuhan da tinangan sawa. Si kedua epende wa tuqimu salat dok so epende petenggenu sambahayang sambahayang farduin. Nang sinin ga binisara bang inaruk ina sambay sumegwa
sembahyang fardu. Lembuwa ang pansababan. Pagkaisakan surga, supaya sembahyangin. Sembahyangan pin, fardu pin. Ubus, pesuno, duk supaya kau pin ngurung zakat. Bin Rasulullah SAW. Zakat ini. Zakat wajib lay fardu lay. Dia piti sadaq kasedi sunag wa bilisan si zakat fardu boleh zakat ini artane. Urus siketelu sa asikampat duk supaya pende wa tasumu Ramadan duk supaya ke pende muasa sa bulan Ramadan. Supaya ke pende muasa Ramadan. Kaisa magsahada. Keruwe magsambahayang ketelu zakat keempat magpuasa. Ini terisara wa Rasulullah SAW si yene aamedeubian lebeyan manusia megesek surga. Bang hinang nainin megesek surga iya. Sumegwa banggay hinang nainin kana lebeyan senti pegesekan di surga manusia ini. Ye kubagpain pingkor pagi sumega Rasulullah SAW misalai. Hetin bang manusia ingay magsahadat duk manusia ingay magsambahayang ini 5 waktu lay fardu lay duk manusia ingay magzakat bang dia arta di zakatan duk manusia ingay magpuasi bang tek ke bulan Ramadanin walhasil lebihan kan lebihan ni seddi jam talata ini lebihan ini urus magseket tal magseket pag-urus ganyan hala ni ahin hala ni pagkamo ni pagkamo ilmu ni kaysa magsahada keruwe magsambahayang ketel do magzakat keempat maghaji emet temo na manine lebihan ne pagkesek ni surga insya Allah subhanahu wa ta'ala. Palamma wala si waktu ketikot ne elamian magsagana umos samihan misara ne elamian misara ne sinapahan we ne kitauhan ko ne pin ne men lebihan ko magkesek surga banginan ko men lebihan ko surga sapahan ko ne pin ne gay kupinne gay ne kupinne ngahinang seddi ang baniin gay tambahan ko ini inangle gay tambahan ko inang magsahadatin duk kina magsambahayangin duk magzakat tuwag puwesahin duk gay ne isa po ala ang pusumin tali kasi duk bebekyan gay ne isa pinnik kulangan ko baniin ini hinang ang kabtanan sine ang kabtanan dela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan yung ang bandalan yan lebihan manusia bang pinne, bang hinang ne, ito yung may kisik surga yan. Palamma wala, si waktu pa tikot na nilamihan, kasi ko sumisar, kung po naman ko pinne, gayne ko, ito yung hinang pek ka bilay, basobra bilay, gayne sa pulangan ko ang baniin, us patikot ne. Misara, si waktu patikot, misara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si may sahabat ni seddi mangga meniliwayahin. Ini apa yang teman dengan majlis saya ini kita memang berserahin claro. Yemen med yemen menilai ini memang magkabalan sa amin. Kita macam tu. Kasi bete mamaya pakali-kali. Si waktu petekot dalamian bagi nekebo etinen nekebo na ilmu amang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pin Rasul sallallahu alaihi wasallam sisine pin kam mabaya. Sisine pin kam mabaya obe sahabat seddi ambani. Mabaya mayaman manusia ene manusia atau lela dembuak lela ene a surga paymanum dipende amian ene mempende a surga ina amian sile ene a ni ala isi pag shahadatin duk ni ala isi pag sambahayangin duk ni ala isi pag zakatin duk ni ala isi telpon ni atau tilang ni pagpusay. Itin manusia ini. Rawahul Bukhari wa Muslim hadis. Ubus Ibn Kabtangadin. Itin manusia ini sini tedo te bisarahin. Yan surga ini, yan laman surga manusia ini nagkasak surga. Nagkasak surga. Kaisa sumegwa mag-ibadat dan buah-buah tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pin hadis ini tamam pada berbicara hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu as-salata al-maktuba wa tu'ti az-zakata al-mafruḍa wa tasumu Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadi la azidu ala dhalika ala hadha syai'an wa abada wa la anqusu minhu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Itu emen hadis tabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan kita begitu itu. Kita begitu dia dalam dalam waktu gapi mabis waktu si maudu tadi si perakraan. Pakai bang manu yang kali pengku perakraan ini pakai bisa do manusiain maghaji. Buat kita bisa maghaji dahulu. Banggi magsambahyang ina kunanin. Semahangkan kita nagna amban po onte. Manusia ini sa maghaji magsambahyang. Semagi magsahadat nagsyirik ina kunanin. Semagi ini nagna hanggang Rasul sallallahu alaihi wasallam ngakai si iyan dembu Arabnya asal amban panagnaan. Duman amban dia tak bisa nduk yang mencari ini deh. So bangga niya etinen kaniya panagnaan buhok panagnaan kunanin. So nagna ko amban de nagna usman subusuk le. Inin subay kita dehelo magkahagat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pagkahagat din etinen biswana Rasul bisara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ibadat pag-ibadatin etinen ko magsambahyang. Maku tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmarembuha sa Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Ina-ina pakarajaan na sinawan-wan na si Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Magkatabang si Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Kemon indakilis na kemon parkala pag-ibadat na rubantungan suksine sunagawa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Wala tusyriku bihi syai'a. Dak hinanganon natin dak mag-syirik tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tangan-angan atau mag-idarok ini sa amin siddi meningkan Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua, dia kita betul dia lemetin ane waktu ini suai papasakti bag-ibadatin. Pero ibadat, ini pinne, tagnanian pinne ta'budullah, ini pinne ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini pinne kalimat syair, rukun Islam ini. Rukun Islam ini syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini tagna-tagna. Nag-ibadat kita tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ng buwa-buwa. Tuhod tekemon pagkadakan na demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salamihan tibisarani bakas na tuhod tibi. Duk panglangan Allah subhanahu wa ta'ala linga ala ayatin hilihan tibi. Duk demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buwa amban pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala dina kita wa ina magsambahyang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dina kita magsambahyang supaya kita magsambahyang. Nanan si ini si kedua. Lebayan manusia pag-isikan na surga, puas amman kapag sahadat na. Kapag itikat na asal gaytan nagtuhan sa di, gay mag-mako sa di, gay mag-inarok ina sa di, dan bus-bus Allah subhanahu wa ta'ala, sunagwa petengge na sambahayang limunugtuhin. Tapi sa nasin pa yun, pamantabipin na salatul mapru'ata, salatul maktuba. Bila asal nyata, Allah subhanahu wa ta'ala, tampal Allah subhanahu wa ta'ala, subay sambahayang ini, pardugle. Terus tahat itu sembilan fardu itu pika bisa pungkilihin. Pika rueka. Piap tu. Pungkilih sembilan fardu itu. Lima kayu sih. Erwin. Saya maktuba. Gapin aja pin biar otukimus salah. Magsambahyang ka upin nasa okay ini sembahyang atau piya sembahyang. Sumeguwa nang sirin otukimus salah al maktuba. Sumeguwa pin dapat tenggeno sembahyang yan fardu lima. Madakala ng sinin, ako magsambahyang, ingin aja, EDS po. Ingin aja, ipina magsambahyang. Kaya nang sinasal klaro tayo, pinatutuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay sambahyang maktuba, yan ang sambahyang lima maktuba bitel bisara. Gaya manjari kinulangan. Mungkin, tehedo, yan teo Arab niyan, lebayan na pekibang hinang na pekisik surga, subay sa amyan hinang nin,
mangkin sambahayangin lereyante me ke seksurga sumeguwa sambahayangin 5 waktu kay pinagdekat-dekat sa amin. Kay pinagdekat. Da bang inhadja pagsambahayang ten bang peking ni atau bang lembi atau bang ini sa amin pinay magina kuno bang doktor buan ni. Kay ni magkasari. So na si ini bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinano ta ini klaro. Bang puas ang masambahay naman sa pwede waktu, bisa nambahay ang ada kala, di ba sambahay ang labayan na magdalam suga? Di ba sambahay ang magdalam suga? Sumaguwa ng sinin, binisara ko yan, watuqimu sara al-maktuba. Sumaguwa, pesenggero sambahayang. Sambahayangin, petenggero sambahayang, ini maktuba, ini fardu lima. Seketel, watu ada zakat, luksibay kiyo magsaka. Nasinin zakat na natin bisarat ini. Bang maniartaan yan, wajib. Bang mamiskinin, lagi ini dinakatan ng mga napintarta. Sabay, maniartaan yan sa amin na sabay mag-arta. Lebayan na sabay, lebayan, ito yung pag-iasakan na suwa pang hinang na sa pag-iamagsak. Duminipinte lebayan pag-ialepas artaan. Siyempre, may kuriputin, may lisputan yun sa iyan. Nagbibisnisin sa iyan, may kulang arta ako yan. May lirim tapikil nen, may kabangkrapi Bukan nagkawati, dumen makabangkrapi sumagawa, lebayan ini, lebayan ni, bergalam surga. Sini, bagi magpulong zakat. Waktu kayo sa, ito sa, nagigir ano ko balik ko, atat, sambayang magpuluga. So, sambayang, ipatinggero pa na sambayang, limawaktuhin. Walhasil, gini ka, hindi kita magsunat. Gada na sunat isang rakat le, gada na pili sampahayang surga sengemle, gada na sampahayang duha le, gada na sampahayang ini sa dia manilo le irundu. Nanasinin, dumet memisrahin ako sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marahin bisan manusiain game sunat, kaya mo nagsunatan, tagiatiya tanisara nan sin asal fardu le hatsa ilaban de kan surga. Sumaguwa bang nagsunat kayo sa di pinulay. Sa di pinisan supportanin. Paman tabi dapat kasi tinistrati pinansilin. Mabaya kita magdaya. Buwas lagani at tarapan tabi sa bisan sa ingi peg business, bisan sa ingi peg niyan mansib atau sa ingi darajat tabi sa amin ini sa amin asal tepet-tepet. Atawanin mabaya kita magdaya sa pagngiti kita bisaway itiwi asal dayahan manamala. Nabus asal nengge bukok tendi batang dayang ti bunga tarapat ti. Bisan sa inggit paghinang tiwi. Bisan sa inggit mihati bilebe sa batang dayang sagani. Ngada. Bang sa kita mong kume king ni kiti badda kume presidente na to kume sa mga asal bisan agad sa miyan. Miyan asal lenuin asal kisikpitan kita. Suweda ni kiti mikir. Da ni kiti mikir. Bang mabaya kita ka ang magdaya pihati si sambahaya. Ano kita sa bang mabaya malusyain magdaya gay miskin pihani si sambahaya. Manana na ang banini. Si kedua in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atani qabla al-fajr. Sarat ini khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ni ame malik tu ko may dunya na yan abdu kaniya. Tak presiden taru tama presiden taru sama. King pa dalam dunya. Ga din. Ko dan pin ne tulisara wa rasul ko bang menjadi king ni atau gubernur ne pin ko dan ko dalam dunya. Manusia pinakamiskin na ako teriya pinakamiskin ganun manusia dunya alhamdulillah tingnan ko Allah subhanahu wa ta'ala miskin bangato kam bote ne kam tingnan kita pinapanjari kita wallahu subhanahu wa ta'ala amban kalamma iwan na minasawaitan di sa amin luo magdapa-dapa duk lumaan dan duk sakatan dan duk kemon na kakayaan kita bigaan lo tepet ito ngoteng mata alo tepet ngoteng sa matyakan sa mayam-mayam. Bupus-pus na asal na ikutan, bipenutan sa amin, niya, teka. Dahan ni kitiwi. Lahi ko itiwi, tiyan, lalo kitiwi, bahay-bahay,
amadagam tago kusamian song pelili ini dito pabalik dan kita ekor kasamian sumagua sambahayang mo pamagpe ng bahayang na ikaw ka 2 rakaat saja dana binisara mapruvainit sumaya bahaya sambayang mo 2 rakaat dehelu amban sambayang pajar setiap sunat sunwale dan 2 rakaat kau haja ng bahayang dehelu amban sunnatul fajar dehelu amban sambayang pardulay si subuh atau si pajar tedonun amban Allah Subhanahu wa taala kadayahin HP amban kekayaan kadaya amban dalam dunia induk isi-isi kem wala si dayahan pero amban maiking amban inulay sabab ini sababan 2 rakaat sambayang sababan 2 rakaat sambayang na kuenge pe bang panitek kana Allah Subhanahu wa taala limayene bagpungtin ini lima pardo sunnat ini kuenge pe bang pardo kuenge pe bang tehinang no ne 10 2 rakaat si ene sunut rawatib lay iyo te bisara wa na takala wa te bisara wa mutiran te bisara 10 2 rakaat ko nang bahayang si delem rugan sakit ini sunut rawatib lay ini tumbas ne hilangan keu palasyo hilangan keu lahat hilangan keu luma patenan wallahu subhanahu wa taala antag dalam sultan sebab ini sunnat sembahyang lega te bisara ko ini na ko ingile magtampo ne amban pardo si sunnat si kemo ni sabihan na hangkan da bimbi bintebi pake iruhati bil sarahin wa rasul sallallahu alaihi wasallam yan ini pardo tuha sa sambayangin etile magtos ne te ublong magdalam luma bang ni salam imamin assalamualaikum gire nagjikir gire masa enole sabihan gire magsun kay buat magsusunin taman magsusun tawat siya lokapat bungoy ko lang tinang tiyan dibigyan buat magsusunin bango makipaghinang dembu abang awe magsusunin dibigyan asal bang siro pala sa kaniya sa amin tawat siya lokapat magsagi magsusun bang may ginuhin dalam kalatan ini mismo karhinang na matamtam manusia ko ito dalam kubur may kemudian sa maslam makapag dalam kubur yang gak menelaw pelaw kiamatin makapag angan siya bang siya pinakel mo Allah subhanahu wa ta'ala pituri ata bulak balik kay tekel supaya hadja siya may susud de susud tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus pinapatay ni siya balik Allah subhanahu wa ta'ala sino manusia dalam kubur makapag angan siya buha na natara kana kita mencari nakitili ko ito tiyan ambat ako mula bahay na ko kita uhang kubang sumian sumu samia na nakataw kita lebih dan tiya kita bisi ene tuinin si mian azul ene sembu bangi bata inin sa sultan bisa lima waktu bang baya kita magdaya sembahyang 5 waktu ini yan manusia imbang mabaya ng surga yaman tabisara rasul sallallahu alaihi wasallam siye asi yene men yo MPCA namang sa pente bang limere ini bisa doa jago tabisaramian 2 rakaat ko ng bahayang sunnat del man fajar hape ang bandun niya induk isi-isi ng pinangurong wallahu subhanahu wa ta'ala sa kao kakayaan atau karayahin sa amin ito sambahayang si kedua ilebeyan pekedoan wallahu subhanahu wa ta'ala pekedoan manusia magkasikurga sambahayang ubus magzakat si ketelu yene zakat ina ko bisra bisa lipit pandak ke lai bang mani artaanin magzakat wajib pike bangkain na tidak daran itu tekerete wit islamnya ini sebenarnya katanya ko zakatin magania wa tasumu ramadan duk subay ke usik ampatin ne muase si bulan ramadan solo completo wala hasil completo subay ke magshahadat duk subay ke magsambahayan duk subay ke magine mag zakat duk subay ke magine mag puasa sa mga Ramadan yan diyan pen ahin sekian ubus daw kan Rasulullah yan pen nagwano magsyukur yan ko pen na mental bisara nag-ajiri maghadiri
Sunagwa, gini ipin tambahan ko, gini ipin kulangan ko, gini, binasarano siya punya. Musa ini bisa rasulin, na, gini ipin tebone, pin na si may sahabat sinduhin, bang pin na kam maya maadalim surga, payamanong piniamian, ini men adalim surga. Sine, ini manusia magsahadat, ini manusia magsambahayang, ini manusia magzakat, ini manusia magpuasa, ini pusan na nene ko ito, ini manusia maghaji, kung jubatullah ramang tabot si oras sa sabi. Iya, sila. Hasil klaro, klaro lanin di, kiti sa ito magpinay. Kita bisa magpinay, hindi niya, ito yung bentel bisarahin. Dahil ano sa amin, sumigwa. Bangke o maghinanginin asal ganiya. Emisrahin Rasulullah SAW, manusiain adalam surga. Si kedua, maghaji. Ede puas enemian, lebayan ene manusia. Tusi, lebayan na pagkisikan ni surga, ene bisaramian. Nansinin, kepengutin sa Islam, tiya kitibitu. Dalam oras inan haji taman haji yang harga dan Allah Subhanahu wa taala na mula-mula ginawaran ko pabasagtin sembayangin ubus enin mula-mula hinang tebi tusi dalam ene bulan inin kaysa magsahadat keruwe magsambahayang pag-iemian lebihan tebi kaysa surga sa Allah Subhanahu wa taala yene bang tihinang tiyan. Pesuno amban kapagsarat atau magsambahayan na depende pagsarat le pagkasal assistant kem. Tekero tinima kemon ang magsambahayan puas amban pagsadat abang magsambahayan na te puas ambanin manggaw na sahadat. Pagay kaanan pagtawid le pagsebenal le asal suro yan punan kemo dia. Si kedua hinang temitusi dia lamin papasat te ginangin. Inpite baywan amal supaya nanti pekate binang itu selo ene sempu bagi batainin puas amban magsambahayang limi waktu ay ene maghaji bang nagigisi darah te bisarati magajin sa amin nubus bisaraya pun haji ko itu bagiti ada pandak poinen pandak waktu tendi manusia magajin deh so sikiti magajin amat kiti mangin mian bagi dia ada sedih. Kinin lain sa maghaji na mental bisara lugi ni kitiwi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisinisini din man haji. Sisinisini maghaji. Walam yarfuth gaya nagmaasiat di sa paghajian. Walam yabsuk. Ini maasiat tinen kisini manusia lela atau maasiat kisini lela rende. Ini bermaksud lain maghaji raja puas amban pekerjaan na mula na balik itu selahat ne tungan-tungan ne yene mula manusia le magpekerjaan yene hawa hajja maghajiin ibarat maghajiin si Allah Subhanahu wa taala bakar Allah Subhanahu wa taala mula manusia le penne nakanak buhinanakan amban siina kana dusin sino makar maghajiin manusia maghaji ni sana. Ayan, bang nagigis kita maghaji, luksap hap na amal, tu si bulaninin, susi sempu bangi batainin. Ano awe waktuinin, ini sulit kita maghaji tu juga itu. Sulit tu nanti maghaji sana. Lagi bang tu nanti bian, ini nabi yang kedua tenbi, amal Allah Subhanahu wa taala, mole manusia maghajiin tumbas net. Inanan Allah Subhanahu wa taala busenin sa paghaji dili sa paglepas arta dukluog sa amin Allah si paghajian duk ibadat ina sesenen tung bas Allah Subhanahu wa taala siya mangkaptangan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pwede na manusia beho inanakan nakanak inanakan ang panitin sa ine gani at solusen ubus manusia maghaji tinima kahajinen pagigani na dusin tinima kahajinen wal hajjul mabrur. Terima manusia bang manusiain kana dosane. Ini tandaan ng terima kajian. Mula aman pagajian pinagpagan Allah Subhanahu wa taala dosanen ku anak-anak dawanakan tandaan ni tinan terima kajian. Nabang na terima kajian gania inarog ini samian
tumbas Allah subhanahu wa ta'ala sihin seddi amban peigana do sere ine laysa lahu jazaan ila al-jannah wal hajjul mabrur laysa lahu jazaan ila al-jannah ine haji dalay pelengan de haji lay haji terima lay gaine gani tumbas de seddi Allah subhanahu wa ta'ala melingkan mengirim surga lebeyan kelime pekeddo pekesekan wallahu ipun Allah subhanahu wa ta'ala surgane yene bangke maghaji tujuh baitullah karena Allah subhanahu wa ta'ala dumen magmaksiat atagana maksiat taranggal mas pekerja walhasil rukun limele yele beyan pekedante pekelenganante magdila pelevante magdilam surga tujuh Allah subhanahu wa ta'ala cello kiamat yene beyan puas amban yene nian nulay nian haji lay pabalik kita pi yene esulu seketel lu hinang sahab ne hinang bang nia abang mau gitu ini tusi waktu ini yene pen asau sebagai kemuase sebagai kemuase sebagai duman pen puasa Ramadan pikir mana bisa tu Ramadan sebagai pikir kau itu sembahyang nian kau itu sembahyang nian sembahyang mafruḍa dok ene saum mafruḍ saya tak nak ada lule iya mararahi na bang hinang tabi na sumegwa taa duban hajayan duban haja etina sambayang maprudahin etina dinakilang sikitain bi supaya dinaku hinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabina sunnat dan sabia demikian tu si puasa duban haja puasa Ramadan makin elebihan tu pakai duante kapan duban haja puasa Ramadan bangka umuasa nan sini ne tasawuf ka umuasa Painnya keulamanin, etin tusi bulan ene min awal Dhul Hajj sampai ene yom Arafah sebagai kita muase. Ina hinang hapi, sedia magsembayang, sedia maghaji, etin muase kyo. Ina sinduk pakai aduk kata asa kahapan tinang timang kita mulai tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala. Painnya keulamanin qara ba'dul ulama. Ijtihadan, etin ijtihadan ban mesebe keulamaan. Sini muase tusi yene bulan Ramadan ene bulan ini bulan Ramadan ini sunat muase kau tusi ene asi esempu bangi bata ini dalam min awal Dhul Hajj semua mana aja ya semua sini anda aja binti illa ulai di mana aja mungkin tema tadi di mana mungkin tinima puasa dan semua kau make puasa amban min awal Dhul Hajj sampai yom Arafah lagi Spesies ini antak-antak aja pintu elu. Tu mereka puasa nasi ini, itinan masih yang terima Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma gua mas lebih afdal. Bang kata hinang nun, mereka hinang nun bagi atatu. Waktu nasi siam elu rupanya bang min awal duha aman peragnan Dhul Hajj sampai yom Arafah itu kemudian. Yom Arafah kalau orang kita muasa kita yom Arafah saja samian. Mana? Pokoknya hajat pintu kita yang kami tinggal TV, semua gua nama sahabat yang dia lepas Allah Subhanahu Wa Taala sikap sedih yang pandai marah pale, oke yang marah marah ini, darah tibisrat, takala huat tibisar huat tibisaban marah ini, dia lalu kaji muasa sahabat untuk tibisrat itu ya, kenuian, itu marah ini, semua gua, lepas kita tu asal masih napain asal bernafsu, nak tahu selalu kiamat asal kematian eka dayahan kita sahabat eka tedo lebih, nah saya sini mereka puasa. So duman haja binte min awal Dhul Hajj atau so itu na amban padagna Dhul Hajj sampai Arafah na mashab na bang kepuasan na kemun alawin pinne ke ulamanin duman binte mi hadis Rasulullah sallam so amban ijtihad masih pasal muasi sini muasi tusi man sama hadhihi al-ayyam sini muasi tusi yene sempu bengi bata ini atau dalam ini waktu asas mazinin minul liya pinne siwa Allah Subhanahu Wa Taala yene me muesele atas sempu perkala kahapan atau kemuliaan sana pinne ke ulama ini betul tebini insyaallah bang bagas temu saya mangkaro kita bisaki so bang Aisyah na dem kedo ni parto parto so depende sikit mungkin depende sikit bang TSTV fattaqullaha mastata'tum inge TSB la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya kita bi inama Allah Subhanahu Wa Taala
banghinang kita este puasa ke ina sakit hinang sama kai pete este banggado kita bisaki banggado kita musafir banggado kita baghinang bagaimana Ramadan bangsi Ramadan nasa ka dapat supaya buat dalam hak dulu satu bisa biar yung haja kita lupin te minna atau ini sa amin ano mas ni kita bi ini am sa amin bisan bitano kuwi tu na hinang te bi atau sa amin mas hap sine manusia muase tusi ene sempu bagi bata ini ene ke ulamanin minulia wallahu subhanahu wa ta'ala atau inurungan siya wallahu subhanahu wa ta'ala kahapan tusi ke waktu kelun depe si waktu mamuasar lepe dian atas sempu perkala kalabihan nama Allah subhanahu wa ta'ala kisah al barakatu fi umri pinagbarkat wallahu subhanahu wa ta'ala ini pengumulan nen sawan ini pengusene metusi ini sempu bagi mata ini nagbarkat wallahu subhanahu wa ta'ala ini umur manusia ini memusene si waktu ini si waktu betul si kedua wa ziyadatu fi malihi so kita lesate lihat indurungan ini wallahu subhanahu wa ta'ala ini pangarta itu tinambahan pangartaannya so kita lesate lebayan ada kalanya may lebayan sa amin ang kita lesate ni besong hadsa pinagbarkat wallahu subhanahu wa ta'ala pangumulan indurungan ini lebayan sa amin tinitekka di arta atau kesigpitan ni sebagai sababan pemuasan itu si waktu ini seutan ni besuang haja petek kasih kapan ketin labi ni arta samian amar Allah subhanahu wa ta'ala sebagai teresan wal hifdhu fi alihi duk demikian pelihara si wallahu subhanahu wa ta'ala amban ia ne memuasan esok sampai pemilihan ini halal wallahu subhanahu wa ta'ala iya memuasalai wal hifdhu fi alihi luk sampai yene pemilihan lamud ne pamantene ga muase pemilihan sampai kita memuasai sampai pemilihan di lamud ne kahapan lamud na inurungan kahapan wallahu subhanahu wa ta'ala si waktu kita muase tu si yene waktu ini antak si mian yene sempu hangi yene ayam sempu hangi bata tu si bulan haji ini ubus wa takfir li sayiatihi may kemudian saya kamaslam ini ngete lesate sababan pemuasate inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala li sayiati kemon partusan inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala sine manusia sine aku rukam maka bagdusin dembuah aru Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pere mangga bagdusin supaya gua gaya bagdusin supaya bagas kamali min dua kamali'nin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinain gaya bagas magkamali tegelan dumin aku makanya us dalam Quran min dua magkamali si Allah subhanahu wa ta'ala ini pita bidu kam ke anu pinain itu tekele ko ini bu Rasul sallallahu alaihi wasallam abdu hangken ne inampun dehel rup dembul sampai kana rusene okay ne awal asal ben dia supaya magkamali sedikit-sedikit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala isa yu surah bakas tabataran tabassami yu dalam utek dalam pengitan dan buat surah ini ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardati mazal miktos berong bisa walhasil banggay bukin saya kamali ka benar bisa wallahu subhanahu wa ta'ala so be kamali benar bisa magtaos da pinasara way pin bin Allah subhanahu wa ta'ala pasikat ko man sige diki pege ko pege takale bisarin ke mo se do se ano pege pinaposo ini bubag takalatan di ka ba sa rasul ka magkamali rasul abdu saya ben na sa ka magkamali ga magduse so be sige diki na kamili na sa amin way pin hinaram way do yun bakas hinala Allah subhanahu wa ta'ala wal hasil kamali kasi dili mati pasal may kandahan iyan walhasil kamali semia baga utos etinan suwe bisan peli si kamali ga magduse suwe kamali na ja siyan ga magduse iyan si kedua ini sinakama kana kun iu tabi sarabi
bakas daran tabi sarata misi surah pagajante sinakan bagi pesa mana pun dia ulu ka bagi rasulin sinakan bagi sebehin sinakan bagi ko bas pinna Allah subhanahu wa ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma lagi saya kisah besar kita bekas besar wapin tinggalan no kesekian hinarap na bucahal mo bagi magkapir yan pagipin na pagipin ruan pes kana guna-guna na rusamihan may disturbo may presidente atau may king hinarap ten abdu mo bisa rasulullah pinde tawarong ko pinde babaya magkasuci kita handa sama kamay nagahinang ine din nagine abasa wa tawalla maglising luwan sa pen na na magtos mo nagbisara Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa surah Abasa ini dua perkara bangkam tinile usi ilmiha sumian pinain ina bakas rasul magkamali sinika magdosa magkamali pinain ga daga magpaing ga dua perkara in mautin hati pisan wallahu alam mangnia bakas ka pagkalena na ambat teglete bi suwi daga pagdusan na suwi kamali ini binango ni wallahu subhanahu wa ta'ala sa atas dua perkara ini. So po sa mga tamang kitaw, gusto po sa manin, napigyan ko tao, kung po beriya sa diyan manin, ito may kawaramatan, biyatin makali, tao, mana ko sa mga siya. Yun. Balik kita po si Maudo, tibili, sino kita yung mga magdusahin sino kita? Ako rukam sa amin, magmapam sa ako, na usangin, tiya kita rin maglebag, lidet kita magdusahin sa amin. Nansiinin sababan pemuasete itu si Abdul Hajinin sebuah yang batalai ini wa takfir li sayyiatihi sababan pengampunan musete bi Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia yang bikin puasa tu si itu bulan ini si sebuah yang batalai wa tad'if li hasanatihi pinapasan dosanun wallahu subhanahu wa ta'ala duk pinagtambak-tambak wallahu subhanahu wa ta'ala sabi ini kahapan wa tad'if li hasanatihi duk pinagtambak-tambak wallahu subhanahu wa ta'ala yek kahapan untuk si elawinin bangko may kapuasa naman beri saban puasa wajib besar tapi lo sampai puasa sampayangin puas na hadis supaya puasa sunnat tu si ini sempuh bagi ibadah ini bisrat. Persono inaga itu kung pihitungan lay wat tashil li sakarati mautihi dok pinamurahan niya si waktu iya pinapatay wallahu subhanahu wa ta'ala pag ito pinamanusain ini pinamagbona pa sa itigil pinamati rasa para pinahin bakas mati iyan lumbalik bakas sinabi kisah si Pok si kami si ako leko si watu dia mati ubus donga hindi bang ini apa sa ano na balik ato bang kapag stay ni kisahan ni bang dahil na unikit ng sahan ni dahil bidungkusan ni nuus magsikirin orang buhayin ni kiin ama sa amin tapos na baka yung hato si Fox ito pagkalikali ubus doma ko abdo may ko inihop pag may ko inihop larak lumahin pa ano kaya mo so iti ano ba sa ano lalarak lumahin di na maamatay na Kinuha natin, apa sa tapos na. Wallahu alam, may penalian. Nanasin, pabita, wasa, ada gaya matay, gabi matay, suwi pinahin, matay na suwi ka, kaya asa pinabuhatan dia, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada kala, bagaimana ada kala magkamatay, di lang siksik sa wallahu subhanahu wa ta'ala pagkanoon niya. Bakas na bisrati, pagkanoon niya ngayon, sa amin, sa pinabuhat. Buhat pa naman sa amin, duk lampong bang mumin, duk bang kapiri sa amin sa amin. So yan, kisahan si Pok Islam kasi kisahan siya ako sa personal kami ilmu memetian ubus manusiain bang magkapuasa to si yan sunnat si bulan ini si sempuh bagi bata ini ini wat tasil bang iya pinapati wallahu subhanahu wa ta'ala bental besar pinamurahan kita kisahan kimitain sa amin pinamurahan wat tasil sakarati mauti pag-ibisan do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu matay pinapati wallahu subhanahu wa ta'ala sa amin dalam sakrat al-maut do naru mekedo bohe tinan si elunan si mian pamilanan si andana si Aisha kiin ubus pepina rin pengisian sa amin ubus pepina si elune si buhay sa amin buhay mekebisara pin
wa innal maut la sakarat asa sipin na pin me kimitin pin asa mike ano mike lango sa men mike ano mike lanjap am sa men lepas tawa dia sa men ano namagi sa men nasa Allah salamu ala fi mangis akul kitim sa men gi tawa sa men na suway insyaallah pang prinsip kita ilapas wallahu subhanahu wa taala amban itin siksa kimitele sa pasikta dalam kursa ini balik kita pi manusia mati muase si ele sempu bagi mata ini sunnat dengan fardu dabot ye pinapatay wallahu subhanahu wa taala pinamurahan siya inkimete pinamura siya inkimete wallahu subhanahu wa taala ubos paghangkan iya puas na mati sa hap na inkamate saban pemuasay na ito si waktu ini saban pemuasay na ito si waktu ini ubus mati tahati wete manusia hindi menjadi pinatu dalam dunia beuan atau menyata pinang menjatai atau sa amin ini kau tenalo cuma gua pinagtungan pinag dalam kubur abdo taglay dalam kubur na sabat pemuasanan ini pin keulamanin wadiya'u li dhulumati qabrihi sababan pemuasanan metusi dunyahin si kelum na si waktuinin ini si waktu sempu bagi batainin ini pine kayat inurungan lain saya netinan wallahu subhanahu wa ta'ala pinisinag yene dalam kuburan dan wallahu subhanahu wa ta'ala sababan ini sababan pemuasane siwak po ini ko itulay siwak to sempu bagi batay wagdiyahu lugulumat kabrihi atinet inurungan lasin lagi na manusia ka bakas dar na tibistarate manusia enggak niya bakas mikipagpuupitaan atau mikipagpaslide dalam kubur ito hante bisa lindim tamanan lindim sikut tamanan sikut iyan ang kubur pag-ul dalam kubur pag-umus mati pag dalam kubur tahala ang dalam kubur pinag-alam balik alam akhirat pag-lasi Allah akhirat sababan pemuasa na inin wat tathqilu limizanihi umus mekebuhat yan timbangan na kahapan tabat sa Allah kiamat yan puwesa yan metusi sa bubay ka tayo Kasulog, pag-ubos, buhat na timbangan na. Magsulog-sulo yan aban kielum si kamate, si kamate, pagdilam kubur, sampai dilaw kiyam. Ini pa ito. Pesuno, wan najatu min darakatihi. Do, puas na ang dilam kubur, puas na ang tinimbang, ang dilam kubur, tinimbang, buhat timbangan ng maghapan ng sawadil kumusa na. Ito siya lawin. Ubus, wan najatu min daragati pesi waktu buhat timbangan din. Buhat timbangan din mahapin. Nagani din. Pagbuhat, wan najatu min daragati lapas na atau abang kapas na lapas na ang panin narga jahannam magtultul na periyawan melelem na isabi. Lapas na ang narga jahannam. Ubus, sinibusan ang peke lapas na ang narga jahannam sa pemuasan na may tusinin. Si Allah ayyam al-asr Dhul Hijjah ine wasu'udu ala darajatihi ine pasik ne periyata ne magdilim surga surga Allah subhanahu wa ta'ala pag surga ay magdarajat periyata pag narkain darakat periyaw magpunta periyaw sabi ubus wasu'udu pili periyata ne sababan ine pemuesan ne tusi dalam sebuah ibatainin niya ine wasu'udu pi darajati ine magdapa-dapa ni periyata itinin pinasik ni Allah subhanahu wa ta'ala magdilim surgaan ni manusia sabab dan buwa pi ambar dan buwa pi ambar ubus magsahadat maghaji magsambahayan maghaji sigatel magpuasa imin tadotan ang tagtusi sembuh bengi batay niya pa sembuh bini geta ubus tayo ubus lihat nasuy diretso ko insyaallah nabang pan kita lihatin ini sa puasa insyaallah puasa kita bangka magpuasa sa mga masih betul dakam bandara dimen kam lepin haram men haram dimen kam apa kira mari pardo tu so bang si pin te patu asal betul besar kafir kita ni kaki temo samia semua insyaallah sumu ni apa sumu deh sumu hukum sampai ayo marapa sampai ayo marapa lah bang mabaya kam pamaya kita bisinin ya open si kita ni na sige kita mabaya andar bigyan ako nito besaramian basta dah haja bulan Ramadan tinggalan tim sa mga sumugwa tawag man sa kiamat
Pwede tibisarata miyan. Magdisagay, magkapabalik, patapito si dunya, lenes el surga, dalam surga dukse dalam narka, mismo dalam kubur, magkabalik ito, ngandua atau pisusun bintaja. Ito, tandaan ng lai, magsusun manusia, matanggiyan ka. Na inshallah, kita ini at pepungulan, inshallah, lebih-lebih namang prinsipit pinabot siya yung harapan, namang pintinang tili. Pesuno, siday-day bisar, hinang tebi, hinang kuruk, hinangun binasilin, babasag tebi magzikir to Allah subhanahu wa ta'ala. Nagzikir. May iwan zikir. Ide, buwasa man kaya miyan, zikirin na rin tebi sarate. Musa alayhi salatu wassalam. Masih bisarate dalam kisman pala, Ma, ya Allah, akahanong ko pinda bang hinang sa papahinang pinda ba? Kung na bisarate, kasi pagkasagan na ba sa suwa sa kanya? Kasi kan surga, yan diyan bang hirang niya. Dan misalnya Japin ni misalnya kalau Japin la ilaha illallah. Amban la ilaha illallah, sedira amban Quran le, sobi na ke abdal ne ke mon zikir penhutan Quran berbahasa Quran. Ubus puasa amban la ilaha illallah. Ke mon ina sebutan ketauhan tadi. Di mana aja pinta ya lain ini sebutan pabasag ti nagzikirin pabasag ti aku mula-mula gin hamaranku mamasa Quran duk magzikirin tusi etin waktu hatatin Pina Allah subhanahu wa ta'ala Musa kau la ilaha illallah kabut Musa kasi bisarat ni Musa asal ano mana ini nafsuhan ge marai si wa make hajje miya samian Pina ini ketambahan mapinda Rasulullah ya Allah ya Rabbi pinatambahan mapinda basa panil ayat la ilaha illallah pinda ya Musa pinda dane kau namba dane kau ira kasi akahante kau pinda misara kau kalimat la ilaha illallah nabut kau umos tinimbang pepisi den kepak timbangan dok sedang kepak timbangan ede nian kemon dunya ini dok isi sa men dok kalimat la ilaha illallah misara lai ha bohat pepinda Allah subhanahu wa taala ini kalimat la ilaha illallah amban ini itu kan pikir. Daerah bisara. Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sini mengkara la ilaha illallah dakhala jannah. Sini manusia. Misara majikir kalimat la ilaha illallah. Semua ikhlas pa insyaallah subhanahu wa taala. Ini mikisik surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sini manusia ini pusan tabisaranan mate pinabate ini wallahu subhanahu wa taala la ilaha illallah nakisik surga ini. Walhasil haji paitan. Pabasag tayo magzikirin, amban Quran ne, si inin ne, si kemon na sebutan tu si ini, biar ini bulan ini piketiak daerah ibisratan. Ubus, pesuruh as-sadaqah. Pabasag tayo magsadakah. Magsadakah, tu si waktu ini. Bangka man asin din. Kemudian lebih-lebih yang mempinta pemilih kinakati pemilihan ini. Sige kita pagzakat, bagi mempinta sa mabut. Sedekah ini makmudal ini pinta sunat ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam magsadaka. Atawanan mian magsadaka pagbuo ko ne dok yene bangnia ang banikiti MKS pinaimbit kurban. Nahangkan ne nasinin gana niya kulektawan pet kurbaning dok hadi dok tama dok kira dok dam les ipagit siya. Etinan kurbanin udhuhiya antak-antak makadari dok lebe pinta ko sadaka rin sa sadaka ti bisamian bang maglebe-labi arta ti bisamian pinalite di makasali sadaka lunik keleban sadaka sa sadaka pinta ay niya sa amin atawanan lebe no sadaka no yan udhuya lebe udhuya ni sa amin ta kurban ka umbe kami sa amin kan Allah subhanahu wa taala. Fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بأن سيسينة بأن من قربان سيسينة من قربان دوك سيسينة مقصدك من قرب قربانا فيه بسرعة دهل مقرباني
Kata Rasulullah SAW, sisine-sine nagkurban. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala umus paghangkan sinumbay kurban nilay. Pabi awali qatratin min damihi, sisine-sine nagkurban. Umus sinumbay na kurban nilay. Paghangkan sinumbay tagna-tagna met tak yenalaha kurban biya sinumbay nilay. Kurban nilay. Pabi awali qatra qutirat min damihi. Si waktu pebeka metak neda tagna metak elha yene kurban delay mian ghafarallahu lahu dhunuban. Si inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab de petak kurban elha kurban delay yene dosen. Inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala sababan inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala yene dosenun pangkeu tinen muslah atau anong bani sa amin na kurban le si waktu antag si waktu sa kubay patay atau si julajin kurban wa dhunuba ayalihi sampai dose yene pamilyane dumen hajja iye kurban le supaya sampai dose yene pamilyane le tebo inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab kurban le. Namanggan lumaos kita berkurban yang lain kemudian. Pihak kita berkurban sampai tu jatuh. Sebab urus si kedua, waman ama ini pusan dan mangan, itu makan kyo. Ko aku sampean miskin, batang mangan ini apa pakan atau asa pakan dekat suatu sini kita ni. Makan kita bisa ambil alis kita, alam maman kita. Sini tusi bulan ini makapakakan atau miskin. Umus mu'min, waman at'ama fihi mu'minan, au tasaddaqa duk magsadaka na yatin magsadaka duk magkurban duk magsadaka duk makan nasi di sini si bistara na susunod magbawa na sini si sine magkurban tagna sine magkurban tu si na waktuinin umus paghanggan sinumbay kurban nen tagna bekka taklahanen sababan pagam inampun Allah Subhanahu wa Ta'ala dusene magkurban le duk si pamilyanen umus waman at'ama mu'minan duk sine-sine fihi mu'minan duk sine-sine pinne fi makapakakan natin makan mu'min tu si dalam ene orasinin so oras ko ito lehatin si dalam sempu bangi batainin au tasaddaqa fihi bi sadaqah duk magsadaq kay bisan hatahat sadaqah ni importante kan basta tibsara sadaqah ko pain sa man sigaw ini gene so ino so sadaqah ko karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'awud si Allah kiamat pinekelu miya Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'awud si Allah kiamat sabab yene pagpamakan le duk sa pagsadaka le pinekelu miya Allah Subhanahu wa Ta'ala aminan wa yakuna miza wa aminan ini kwe hap kasanjangan negara ketelawan ni siksa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala lapas na yan ang banene kemun makadahit tilaw kiamat sababan pamakan ne duk sababan yene pagsadakkan ne di sini kini itu si ene sempu bayi watainin liap ilampas si Allah Subhanahu wa Ta'ala amban makadahit amban meke mian binsana la itabot tilaw kiamat urus wa yakuna duk pinenia Allah Subhanahu wa Ta'ala duk kenian yene timbangan kahapan nene mahapin tabot si pagtimbang tabot sa kiamat bohat pe amban pinansin so kay pagkitawag magidis to bang hadis ay bang ina at ano ko bang isenge nunen bohat pe pin amban jabal uhud tabot sa kiamat timaman nagana tay bisara jabal delem anu samen loro jabalian edi pinakahadje na puro delem dunya samen do pero Allah pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipin uhurian etinen kalasahan kami duk yan duk kalasahan kami duk melasi kami duk dembua pin amban bab min bab amban dembua tabut sel pinya elo kiamatin amban dembua amban pinya lawang sun amban sun ene tabut sel kiamat manusia etinen makan duk magsadaka tu si ene waktu atatinin
pinabuhat tu Allah subhanahu wa ta'ala timbangan na mahapin buhat ka ang panpunuh tawad sa lugamat si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala kuasang bandihan tiya na oras din tiya maghalik-halik tiya pandakinuhin sumugay sa Allah si katinan siya nubalik bagi sa expensive si pabalik si inshallah bang pagkini pinabalik siya balik haza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.